namanya juga umur ya. Aye malah cerita aja nih ya, kita tentang teman kita nih, teman Aye lah. Kalau malam kan kita nongkrong sama dia mulu, asal kemana-mana kita sama dia ya, coba itu ya, pokoknya kemana-mana kita ngopi bareng, nongkrong bareng, rokok bareng sama dia tuh. Coba itu pemirsa, lah ilah loh ya, sore kita makan bareng nih, makan bareng asik banget, sambil cita-cita sambil tawa-tawa kita makan bareng sama dia. Ya ilah loh, bujuk busak dah. Malam nggak disangka-sangka dah, pas malam dimakan lagi. Asik dah, lelucon ini pemirsa. Yang penting asik aja dah di hari Minggu. Au, pok pok pok.